Bongut kipai bah bat kiseng balang ki baban saw nak jing persya ek public hearing ha isentia ha kane kasingi sajan halo ka kharkhana do bilat namar babun ki ba persya ya katai ke public hearing nak liang tisi ba I kharmal ki mardo lapan mana ba onpan sange no swa ya katai ke jilang pai ba ha kane kasingi nak liang kinong ilam seng balang ki lapan rem juru ya ki bor sarkar ki bla thom nak bo de ki pai ba hadu ba ki don bun ki baban saw ru penjajah Aku presiden jong ke IJMC di penremjur ya ke office jong SP berkunjung jong DC bagi le penipuan yang dikot jong keseng balang kamtam dan kejing mensau kalau kita keseng balang tangi penpau kejing penremjur batang na bentang kita private plan lagi jong ki bar lama ngi habu umsman para private plan na kalian keseng penremjur yang kejing ke jong ki IDM ini madam IDM Ini sengaja suara ni pergi dari Sepang. Sengaja. Sabar. Istri NGO sabar jajai. Yang sengaja suara tu. Yang sengaja suara jajai. Yang sengaja suara tu jajai. Yang sengaja suara ni ke public hearing. Tu jajai. So we will adjourn the public hearing. So, bye. DC udah Sharman juga public hearing. Dia minta siapa saja jaya lah. Kata siapa public hearing kata nampak affected persons kumpang apa high court order ki affected person tu kita nang ni ki bamlong affected tu kita nang ni fair kata public hearing fair dia mentah nama ka situation nila persyang nila le pai ba ola penpau ola penthut ya kene ke jumplong public hearing ngasngau ba le sing imla syu banteng